Evo, dragi moji prijatelji iz Stare Pazove koji me pratite i kako kažete obožavate gledati moja videa jer sam iskren i tako dalje i tako dalje, da vam se još jednom zahvalim na divnim riječima i podršci. Ovo je moj takozvani baby Audi A3 XTR wide body, što znači široki body, proširen, izbačen vani. Gume su na njemu neke ekstremno široke, 245 35 R18. Pravljeno je po zakonima FIA. Kako sam došao do ovoga vozila? Ovo sam tako rekuć dobio za jednu simboličnu svotu novca. Za simboličnu svotu novca sam dobio, ovo je bilo kod jednoga prijatelja Turčina, uložio je u ovo vozilo preko 70.000 eura, prije je imao candy boju, zelenu, dakle tamno zelena candy boja, u suncu se vidi zeleno, a inače malo u tami više na crno baca. Jako fina boja, nešto je bilo na njemu za popraviti, bojat, lakirat, odveo ga u lakirera i šta se dogodilo? Čovjek ga svojom voljom boja bio u crno. Onda je sve sašlajfano, ostrugano, lakirano je u Njemačkoj gdje je ekstremno skupo lakiranje, obojanje. Sad se ne vidi pošto je prašina, nalazi se unutra u prostoriji, naravno u suvu. Obojanje sa crnom bojom, dva sloja. Onda je ovdje jedan atelijer u Njemačkoj lakirao ovaj airbrush. Ne, ovo je lakirao ovaj atelijer, a vamo se vidi sa druge strane je radio airbrush neko drugi. Isto atelijer Bon, mislim da može biti i to, da. Sve atelijer Bon. Oha. Vidi. Ne. Dakle, ja sam se sa mojom tricom koju ste vidjeli malo voza po skupovima i zajebava, neki su me vidjeli, pripoznali u meni majstora i dali su mi, to jeste i gospodin Turko Memo, prijatelj, da mi je da mu odradim ovo auto. Tražio je 400 do 450 konja maksimalno, ali je ti obavezno Garrettovu GT35 turbinu. Ja sam mu rekao imat će više konja, auto je prednja vuča, bit će ti puno. On je rekao ne, njemu treba 400 konja i ne više. U međuvremenu je dobio volju za više konja, ja sam mu rekao imat ćeš 500 sigurno. Onda se naljutio na mene zato što sam mu izvukao samo 538 konja na 38 stepeni vanjske temperature. Bilo je ljeto kad se je auto mapiralo, 39 vanjska temperatura. Zašto je to važno spomenuti? Zrak kad je topal onda se širi, dakle u jednom toplom prostoru stane manje zraka količine nego u jednom prostoru kad je zrak ohlađen. Zato imamo interkulere da hlade taj zrak, da ga stane sve veća količina unutra. Struja je kupljena od MMA EQ, ali je to radio njegov kum AME Racing iz Berlina. Poznavao sam i te ljude, dobro i cijelu njemačku race scenu, radi njihovih neljudstava i njihovih kriminala koji, ajmo reći, rade. Ukazivam na to na race sceni Njemačkoj i tako da sam se sa njima isto grdno posvadio. Da su tada znali, da je tada Andi koji je mapirao to znao, da sam ja to auto radio, on bi ga pustio da se sruši pri mapiranju,
Auto je dakle imalo 538 konja sa 1,1 bar. To je izvanredno i više nego dobro. Ja sam ovdje odradio motor, komplet čitavi, imam slika, stavit ću ih. Vidit ću, trebao bi imati slika. Lik je ovo nakon mapiranja vozio 500 km i onda je odjavio. To jeste ostavio, on i stavio mu je žute table, na ga ostavio u garažu. Stajalo nije tijelo voziti jer je bilo nevožljivo sa prednjom vučom. Možda je uzrok bio taj što se ne može vući, što se ne može voziti po cesti. Uzrok taj što je imao je od traga, evo vidite ovdje Audi znak sa zmajem, imao je ovdje od traga Air Ride, dakle zračni jastuke, imao je sve moguće ovdje tanko, ima je dodatne tankove i staja, znam, criva, svašta nešto, ja ću ga staviti na gevinde. Zračne te jastuke, dobio sam uz to i jedno malo pojačalo i dva velika, ili dva velika jedno malo, ne znam ni ja, uglavnom sve je ugrađeno. Sve je ovo ubašiveno kožom, samo evo vidimo ovdje malo koža visi, trebam to napraviti. Dakle, koža je rađena iznutra komplet. Ovdje vidimo ćošak još Alcantara, brušena koža. Sve je rađeno u Njemačkoj, plaćeno je 4500 eura. Ja sam ovo auto isto njemu, dakle tada frizirao, tunirao za jednu simboličnu cijenu. I on ga je meni dao, poklonio, ajmo reći prodao isto za jednu simboličnu cijenu. Svjetlo ću još kupiti ili ću staviti iz onoga zelenoga, ovo mi je prioritet. Evo dakle ovdje vidimo smrt. Smrt za BMW donosi Audi. Ovdje vidimo plame. Jako lijepo izbojano. I tako ide, plamena se vuku sve do kraja. Ovo, dakle motor je još unutra je prazno. Pokazat ću vam šta će doći motora. Ovo ide 76 mm auspuh kojega sam ja tada radio. Sve imam, mjenjač imam, motor imam, sve imam, samo mi fali turbina, nju ću kupiti 180 eura momentalno kinesku. Možda stavim unutra R32 motor, imam i njega, onda će imati nekih laganih 800, 700 do 800 konja i to će biti to. Uz to nemojte zaboraviti da 700 konja kad ja vozim, to je isto kao da vi vozite, ide do 500. Evo vidite ovdje ispod prozora koža. Imam u zelenome sličnu ovakvu koja je bila prvo u ovome crnom i nam se nije sviđala, isto obušiveno kožom, pa ju je meni dao za 50 eura tada. Prikramemo da vidimo iznutra šta se dešava. Ovo je dakle zvučnik, ogromni subwoofer, dođe od traga koji pravi mjuzu. Ovdje vidimo zvučnike dodatno pravljene, ovo je sve ovdje ekstra posebi pravljeno. Ovdje imamo normalno jedan ovako pretinac, ovo ću još prišiti, napraviti od karbona da finije izgleda. Kožu je platio 4500 eura. Ovdje je stavio original Audi A3 siceve i prišio je na njima kožu. Ovdje isto kao i volan. Iznutra ovo je još skinjeno. Isto je naravno prešiveno kožom, ali je skinjeno zbog ovih nekih kablova i toga što je rađeno. Vađena je iz njega elektronika. Ovo je isto ovdje
pravljeno, dakle ove armature po sebi je rađeno, ugrađeno da stane display ovdje su za turbo i za airride bile razni satovi zraka i toga, mnogi mi neće trebati, ali evo ovdje sat, dakle isto jedan detalj koji je plaćen priko 300 eura i ustiranje 340 grafirano. Trebalo je to opet sve ušteliti, sat vrti do 9 auzenki, jako lijep detalj. Osobno volim ovo auto, drago mi je, radio sam na njemu na ovome projektu, išao je po izložbama, motor nikada nije crkao, drugima uvijek napravim izvanredno, sve jedino sebi napravim sranje jer uvijek počnem nešto fušeriti, nešto more ovo, more ono, a drugima napravim dobro jer nije oskudica novca kod drugih kao kod mene. Evo i ovdje malo visi, ovo ovdje isto je ušiveno, malo iritira ovo svjetlo, boja je malo drugačija, svjetlija nego je u stvarnosti. U krovu imamo isto Alcantara. Dakle, plan je da do ljeta bude u voznom stanju. Moj baby. Ovo se dešava samo jednom u životu, da neko od prijatelja dobije za simboličnu cijenu. Je malo doli sad raskopano zbog što se urađeno je oko kablova i tako. Za simboličnu cijenu da dobije, evo ovdje motor V6, u biti je isti kao R32, tako da kad njega ugradim imat ću 450 konja. Iće unutra trkač AG3, mjenjač trkači kojega ću ja odraditi. Cilj mi je isto staviti ga na 4 vuče, ali je malo teže ovdje, jako teško kod Audi A3, jer nisu tako točke za ovjes ostavljene zgodno kao kod Golfa na primjer. Vidit ću šta se da napraviti, ali možete razumjeti da ga ne mogu svaki dan stavljati na dizalcu jer je tako spušten i tako jako je zajebano ga dizati na dizalce i to. Ovo je naravno sve sa atestima. Ovdje nije upisano u saobraćajnu, ali imaju naravno svi papiri, svi atesti. Zeleni je atestirano sve i sve upisano u njemu. Jer sam ga kupio, zelenoga sam kupio razbivena. Ovaj kit, ovdje body kit se zove, dođe ovdje ovi 4 ova spojlerića za proširenja za točkove. Oni se ovdje sastavljaju i lijepe se, šarafaju. I tako ovaj zadnji komad. To vam sve golo bez ugradnje košta 2300 eura. U zelenoga sam potrošio do sad, skupa sa autom zelenoga sam dobio za 400 eura. Potrošio sam do sada 3500 eura. Zeleni je isto jako lijep. Njega kad smo gledali šta ćemo koju boju, onda se je trebalo naravno boju naći takvu da mu boja ne uzima oblik, da mu oblik ne bude progutan od boje, da dođe oblik do izraza i boja do izraza. I u zelenoga sam našao tu boju, ali zeleni ima ovdje one obrve. Ne znam, razmišljam da na zelenoga stavim haubu od karbona, da napravim si haubu od karbona. Znam i to kako ide, kako se radi. Napraviti je od karbona, da bude lagana. Ekstremno je teška i bit će ekstremno teško ono
uferčit da bude ovako onaj pogled, možda čak priradim i napravim da bude kao ovdje. U zelenom ima još posla, ne vjerujem da će biti. Ima jako puno posla još na zelenomu, ali nadam se da će ovaj biti gotov ovu godinu, do ovo ljeto. Prednje kočnice imaju, trebam još na njemu dolje po podu poraditi, detalje napraviti. Ovo će biti malo za otići, zajebava se malo po gradu, provoza se i to. Jako lijepo auto. Moj osobno san nakon M3C. BMW sam zamrzio zato što ne volim prevarante u životu i lažove, a inženjeri BMW-a su prevaranti, veliki prevaranti i lažovi. Onaj ko želi biti prevaren i izlagan, neka izvoli, ja ne. Ja osobno da imam novca kupio bi M330, ali sve ostalo za mene nije auto. Kocke isto ne volim, takozvane 325 i te pizdarije. Kad sam ja tada voza M3, oni su samo bili stoka i ljubomorna i ništa drugo. Dakle, dragi prijatelji iz Stare Pazove, budite pozdravljeni. Nadam se da nisam bio jako dosadan i naporan oko nekih bezveznih detalja koji vas možda i ne interesiraju, ne znam. Budite pozdravljeni, nastavite dalje gledati, ako ima kakvih kritika, primjedbi, javite. Ideje mojih gledatelja su mi jako važne i tako. A ovdje ima isto jedan bolid, ovo je zvrkalo, ovo ide kometak. Ovo ide kometak, nisam ni njega dugo, na benzin ima motor. Motorić mu je na benzin. I naravno 4 vuče ima, 4 vuče na benzin, pa šta vi mislite? Ovo leti, ovo je dakle brže nego jedan BMW.